อ
skoro sve, znači još jedan ili trojica kvalifikacija. Ilića i izletite sa staze odmah u krugu, nažalost. Situacija kada odnesi čunje sa kotačena i onda se kao da je izvana staza, prvi dio staze dosta usko. Da vidimo što će službeno suci reći, bojim se da nažalost ovaj krug bi mogao završiti 500 bodova za Adrija. Gorna Lulić, njegova prva Lulić, nažalost, poravnao se, već je tamo prizasno za